Ki pulit ka East Khasi Hills kila yo ban kemno ya arngut ki beriu nakashnong mukla West Giant Hills namar ka jingdon kti hak batu mobile phone na Glory Plaza Shillong. U Superintendent of Police ke district uba Vivek Siem Lingba ukurwa u pentep bagi ki arngut ki bala syakem kidai ki bala tep kerteng kum u Braceley Suna bad u Anderson Sumer. Ula pentep bahag arkundai terik kala Lincoln ki pulit ke Sadar Police Station kila yok pediang ya ke ejahar ba arngut ki beriu kila rung hak dukan MSAK Enterprises ka badan ha Glory Plaza bat rong tu ya ke wei ke mobile Samsung Galaxy S23 Ultra. Ya kan ika kam tu la sakhiru lingba ke video na ke CCTV ka bala sapriang hai ki rensan social media. Kajing to oket ya kini ki arngut mentak la ya shakman ban lap dien lagi don kti ni em hai ki wei pat ki kam tu kam thiem ban rap uhe pulen.